Thomson rong pia tum jai ka thara puthak ka che songke nopak sobak arti choho son sinang mandet. Duarba Goria long BJP Ratcharia song ama hangke thegarni katalon. Ingdeng phoke prai CKSA ningkan isteka mai pi ke paman. KATV a news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Kedamtang jang mini pipe pli arni KSA mai phu Thomson rong pia hin pen je ai ka thara bangke kursenem. Karbiang long pen plungjoi nangji pura di purong so pia long kache songa sai deng ponlo. Bonta bangso kache song ko anse ardi dolo. La pen banga phan jong je prang mate banga keng tong jong dam dia prang me thanga keng tong kache langa bang kenang son. Athenang li me thanga phan che lang dam pami me pulote apike e me thanga phan itang lok ta the. La si sining leng thok setami im hangchiro la pen nopak sobak arti cho ho po sarlam the tanang ki plang lo. Lesson si kedam tang apora hut APHLC MP candidate Jai Kathar Achor akur bidin bracket along Kathar pi puketok dona jok KSA Thomson rong pia hin pen kache songa sai deng ponlo. Bangso puthak kedam tang jang mini pipe pho arni APHLC youth binga hin pen pherang kya mai ingi ponsi Thomson rong pia phan lamboy pi ponlo. Bangso hut APHLC youth binga kongchun bang sersing be pen kaning je pona tengki nili KSA phan man pi la pen chinghon. Bonta jorok timong la pen Thomson rong pi la tumbang hinia joine si KSA tum kapreka tuma long pen kangton kangki arjunang kok lupusi ninje pon. Lasi ni KSA pake aman pi kar dilo charlie song aman pi sila Thomson rong pi jars tim ngali jars ben dok pi KSA tum kangton cholong ke thara me kun kimolong first time mo pa. Kursene malam jong si langdam pulote Thomson rong pia punwa pok era bangki tiso pi sikiri mate rong pi pen tiso piang bong chepa chorlo. Bonta Thomson rong pia bangki ame thanga hem along sibitan si kapreka phanang ke jong dona bangki ningduk lo puta ningje ponthu. Jong si baba kursene malam langdam pulote nili ninje ing tung telosta Thomson rong pi alang li apunu ke tiso pi si kiri langdam pulote. Tisupi si rimvek piniarianta alang limitan KSA amai phu ki manpen lam thi si bang injel Lason thak thak si karbia khayalong arleng ke theki mantang MP barim Dr. Jayanta rong pia sar pi setami rong pi si kachetok non MLA ki khibom Vidya Singh Ingleng setami achor ki rong hang pi Ingleng pen rong hang angbong ki jerkliklia ronsi latunta kachepachor Bonta halatuma phan thangna chupudun hai hisi je ai ka thara phan ke jong dona bangki chok che puta sersing be pen pherangkia melong ningje ponthu Ingleng non MLA ma ro Ingleng pen rong hang bong la si kalbiang bong pun la ta judicially jen ta tu hai pun tu te personally tu me ekeng tu te la tipo si ala tuhan pedet mani tipo si lakuna je ai ka thara pulang hala mani tu ke kachini ke News Report KTV News. Narendra Modi. Duarba Goria long BJP Ratcharia song ama hangke thegarni katalon. Bangso indeng plike prapho BJP Ratcharia song ama hangke thegarni katalon along maipu Sunaram Singh nar kachepa hempu pon amayalong chunbang Daniel Tinia sai deng pon. Sayang denga teng pen ada porpai sirkep alom methanga sai hemalong BJP lama ingthur pon si BJP Ratcharia song ama hangke pathega tuma phan melur kaisi chikimo pon mayalong aluhi sar po man pen ke ACEM Richard Tokbi ka chetong dunalong ki ongdung atum chetong dun rinti Kevangji jang mini pioneer kep arni pen camping pangcheng si a polling station tinalong ta armu ongdung pen monit pachetong nangji Lapen Ward Commissioner, Town Chairman, Vice Chairman, Anparta, BDC Chairman, BDC Members atum an cyclem pa media pan sodak pen pachini pon. Ini ke All India BJP Foundation dia ni, masih Bharatiya Janata Party Foundation dia ni, itu Duarba Goria Mundo BJP pen patir ki pensi dak dolong marawang itu foundation dia. Foundation day di Pongo, apen jumina rong pen dak kacetong foundation day dat kali mas kami kibangji arni MP hilik abud alam tes kami itu joint extended mate itu mondol pen anponsi Soxy Kendro in charge, page in charge, apen
yo kilo borcha doan atung pen puchi kiching mai tulong lo pen kebang ziar ni ke MP election dwar baguri pen ong dung abut balong konsi itum Omor Singh Tisofan itum gap 6 ST parliamentary pen ke itum polling ko Pini bangso mayalong bangkre po sosiatum kaprega song Jasimet Congress APHLC pen COC Duarbaguri constituency along ning theklong asongja EM Richard Tokbi angno arjapsi BJP along chepo ogdun. pen hala sut ke la ke MEC election abut itum Dr. Himant Biswa Sarma ke bang dil dai thorlong midi stadium along alam pachita du laso pachita kon alam thelong laso CPDM ke towar na pipon bengji pusi alang ni chechak do la pen laki council budget pen ke SPD ke une apot si state pen si alang ni fan nam PG la pen ali MLA election aprang na pipo pu laso alam ke chechak do la pen proposal along list do la pen choko la kichun ko Thama prang diring long atowar lamang kelak SOPD council sector pen si klempon na sila tum hek an pen bori pen ke klempon bom la pen hula da school do kolobo school do hula so aprang itung patang kasi bori bom kolobo school jong si tanglo porte la diring atowar do an sami patang pon lam nang bobutan itung da contractor fan training wi Diring pen Thompson terang KTV News. Jang mini pai trok arni lakha hini disama lumba jonglang so pathu aklam along KSA hin pen patir pi ponsi ingdeng phokep raisi ningkane sek amai pi paman pon. Kedam tang jang mini pai pho arni pen trok arni an ninia pharman ka paman pon bang so mai pi along KSA mai phu mirjeng kro hin pen si mai chari pon lo. Bang so hut KSA rodo an chetodun si mayardi pidun. Mayalong ki bangja sengkana hut KSA hin pen koson pen si ke claim kedam nangjima bang so puthak chingki chethan pon renti. Bangso ningkane sega mai pialong Karbiang long pen West Karbiang long chelang pet kado ka ve long pharo isi runner cap KSA unite atum nang chetong dun pusi pherang kya thengno ningje pon KSA lopo ini lada nini ke cogon ke cengkir ni lada five ni lo mati atur ini lada 5, 6 and 7 lagi di sama number 2 number jong langsung lo ni pasti tu bi bagi reception lo Karbiang lo Lapen West Karbiang lo Lapen 108 branch na chetong dun lo Karbiang lo and West Karbiang lo Lapen Haroghat Regional Committee Hamren Regional Committee and Bokajan Regional Committee chetong lo alang litung ke under chetong branch tum lo Lapen ini ngamai cha piripi mate dak Regional Committee la bangke di Regional Committee akhir peti pati people lo Laso mai long kami bang disitu tang pen pini bang laso from pini bang badun dua ni bang pini bang organizational flag host lo lapen Kalitang leaders from KSA leaders starting from Sarpota Chondro Tobi Kagan Diram Timung lapen kapre leaders ini citemu polo Bangso mayalong Jasimet Karbiang long akar ia hemprek ke hangalong abangke cherap chetodun pen ke palong begja phana bangke kai kita chisik ding si nilitum KSA pen abangke dolo puta ningje pontu Resolution ini kalau bang education itu putar Karbiang Autonomous Council pan nilitum ke bang jilang ni specialized di konbom jim lapen article 244A putar mati autonomous state immediately nampai implement pan nilitum pressure konji lapen drugs lapen drugs kecu Karbiang lapen dipu especially dipu Bokajan lapen Karbiang lapen non tan pingan nilitum pegong lasi district administration lapen police department tu nilitum jelang pen Pan sosial kita tahu ni soal awareness lapen kapre action ini pasti nilitum titik politik lapen ingsi bang nilitum ingsi bang cini bang pangtum bang pulau nilitum constitution ta event pulau lo pini kita tahu golden putih di lailong separai pun tank pini nilitum constitution bang event politik lo Harsingrong hang report KTV News Pinia Berta Lapuan si Kangton Iglo Domi Thak me Kardom